Muraho neza abakurikiye ibiganiro byacu turagarutse nanone. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ndwara ya Trichomonas vaginalis. Trichomonas vaginalis ni indwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina, ni indwara ikunda guterwa n'agakoko ka Trichomonas vaginalis. Iyi ndwara yibasira cyane abagore ariko bitakuyeho ko n'abagabo bayirwara ndetse ugasanga ari nabo bayikwirakwiza cyane, na cyane ko bo idakunze kugaragaza ibimenyetso. Nguhaye ikaze rero, ni muganga Theophile mugiye kubana mu kiganiro cy'uyu munsi, aho tuje kubabwira kuri iyi ndwara ya Trichomonas vaginalis. Wibuke gukora subscribe nyamuneka nimba utarayikora, usharinga inshuti zawe. Nzi ko iyi ndwara ijya izahaza abantu benshi, ijya imerera nabi abantu benshi, na cyane ko izi ndwara zandurira mu myanya ndangagitsina abantu benshi mutinya no kuzivuga, mugatinya no kuzivuza. Ikaze rero. Dutangira, Trichomonas vaginalis yandurira mu mibonano mpuzabitsina gusa. Hari abantu bayirwara ugasanga ari kubeshya umupati nawe ko yayanduriye kuri toilette, yayanduriye ahantu runaka. Ibyo bintu ntago bibaho. Iyi ndwara yandurira mu mibonano mpuzabitsina, na cyane ko turiya dukoko ntago tujya tumara umwanya munini hanze y'umubiri. Iyi ndwara rero ikunze kwibasira cyane igitsina gore. Ariko hari ibintu by'ingenzi cyangwa se ibimenyetso bikwereka ko warwaye iyi ndwara. Tugiye kuvuga ibimenyetso ku ruhande rw'abagore, tuvuge n'ibimenyetso ku ruhande rw'abagabo, nubwo ku bagabo bikunze kuba bikeya. Hanyuma nawe umunsi wabashiye kwibonaho ibi bimenyetso, uzanyarukire kwa muganga hakiri kare bagufashe uce ukubiri n'iyi ndwara. Iyi ndwara irakira, ntabwo ari indwara nka za zindi tuzi zidakira nk'imivuduko y'amaraso, za diyabete, HIV n'izindi. Iyi ndwara yo iravurwa igakira iyo uyivuje neza. Ibimenyetso rero bikunze kugaragara cyane ku gitsina gore ni ukuzana ibintu by'uruzi mu gitsina, bihumura nabi, binuka. Iyo utangiye kubona ibi bimenyetso, jya umenya ko rwose indwara yakuziye. Ikindi kandi bino bintu by'uruzi bikunze kuba bisa nk'umuhondo, hari n'abazana bisa nk'icyatsi, bitewe n'umubiri w'umuntu usohora ibyo usohora bitewe n'uko umubiri we uteye. Ikimenyetso cya kabiri ni ukubabara cyangwa se kuryaryatwa mu gitsina. Hahandi umuntu ubumva ashaka gushima, igihe cyose ahantu umuntu ari ukaba wakumva binasebetse kuba uri kugenda wishima mu gitsina. Icya gatatu ni ukubabara igihe cy'imibonano mpuzabitsina. Ni ukuvuga ngo iyo hariya muri iriya myanya hajemo ikibazo, hajemo uburwayi, na kiriya gikorwa ntabwo kigenda neza kuko haba hariyo ibibazo, haba hariyo izo bagiteri, haba hariyo utwo dukoko turi gutuma umubiri waho ubangamirwa. Ibi rero ni ibimenyetso bigaragara cyane ku gitsina gore, ni ibimenyetso twakwita ko ari ibimenyetso mpuruza. Reka twivugire no ku bimenyetso ku bagabo. Abagabo bo ntabwo bakunze kugaragaza ibimenyetso byinshi, ariko nabo hari igihe usanga bafite ikimenyetso cyo kubabara igihe bari kwihagarika. Niba rero uri kumva ibi bimenyetso, unyarukire kwa muganga, baragufasha, bakwiteho, baguha imiti. Ntabwo twasoza ikiganiro tutababwiye n'uburyo bwo kwirinda, kuko uko haba hariho indwara haba hari n'uburyo bworoshye kuyirinda kugira ngo abantu badahura nayo. Uburyo rero bwo kwirinda Trichomonas vaginalis, ubwa mbere ni ukwifata cyangwa se ugahitamo umuntu umwe mukorana imibonano mpuzabitsina nk'umufasha umwe, umupatinazi umwe, ibintu nk'ibyo. Icya kabiri ni ugukoresha agakingirizo neza kandi buri gihe. Icya gatatu ni ukwipimisha kenshi, kwivuza hakiri kare. Vuga ngo niwipimisha kenshi uzamenya ko urwaye, niwumva ibimenyetso kandi uzivuza hakiri kare. Icya kane ni uko wivuza wowe na wa wundi mukorana imibonano mpuzabitsina, wowe n'umupatinazi wawe, wowe n'umufasha wawe. Mwese mugomba kujya kwivuriza hamwe iyo ndwara, kuko byanga byakunda umwe aba yanduje undi, nubwo hari umwe uba usanga atarumva ibimenyetso. Iyi ni indwara ikunze gusenya ingo nyinshi,
ni indwara ikunze gutuma abantu benshi bashwana, ariyo yayo haziramo kubeshya umwe akabwira undi ko yayanduriye ku musarani. Iyi ndwara rero ya trichomonas vaginalis irakira, ahubwo icyo abantu bagomba kumenya nuko bagomba kwivuza hakiri kare. Abantu benshi izi ndwara zandurira mu myanya ndangagitsina, abantu batinya kujya kuzivuza, umuntu akumva ni ibintu bisebetse, umuntu akumva mbese bimuteye ipfunwe. Ariko nyamuneka kwirinda biruta kwivuza, mbere na mbere banza wivuze, wirinde, hanyuma nuhura n'ingorane nyine indwara ikaza, wihute kwa muganga hakiri kare bagufashe bakuvure. Iyi ndwara irakira, iyi ndwara ifite imiti, iyi ndwara rwose nta mpamvu y'uko ikuzahaza. Mukomeze rero mugubwe neza, mukomeze mwige hamwe natwe kuri channel yacu Miss Theonie mu kiganiro Rengera Ubuzima, aho dukomeza kubaha inama zivuga ku buzima, aho dukomeza kubaha inama zivuga ku ndwara, ku mibereho, uko wakwirinda, ibyo kurya byagufasha, byose hano turabibategurira kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza. Mukomeze mugire ubuzima bwiza buzira indwara.